Hello my friend, mumeze mute? Ni Shark Teacher. Ngiye kubereka ibihugu top 10 y'ibihugu ku isi bikize. Ngwino mwumve ibihugu utatekerezaga, umenye ibihugu bikize ku isi, kuri iyi si ya rurema. Ngwino ubyumve. Ni Shark Teacher. Mbere yuko mbibabwira, kora subscribe, ufungure inzogera, dukomeze duhere ku gihugu cya 10. Fungura inzogera wakoze subscribe, dutangire. Ku mwanya wa 10 muri top 10 yacu hari igihugu cya Arabia Saudite. Arabia Saudite ni igihugu cyo ku mugabane wa Aziya. Igihugu gikora ubucuruzi bwa peteroli, haba n'amazahabu menshi, kiba gifite na peteroli nyinshi. Arabia Saudite ni igihugu gikize cyane, gituwe n'abisilamu benshi bo bakiganjemo. Kubera ubucuruzi bwa peteroli n'amabuye y'agaciro haba, iki gihugu bituma kiza ku mwanya wa 10 ku isi mu bihugu bikize. Bimanutse ku mwanya wa 9 turahasanga igihugu cy'Ububiligi cyangwa Belgium. Igihugu cy'Ububiligi ni igihugu cyo ku mugabane w'i Burayi. Iki gihugu ni igihugu gikize cyane bitewe n'ubucuruzi gikora. Iki gihugu kikaba ari igihugu cyaje ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 8 tumanutse haza igihugu cya Japan. Japan ni igihugu cya 8 ku isi gikize. Iki gihugu giherereye ku mugabane wa Aziya. Iki gihugu kikaba ari igihugu nacyo gikize bitewe n'ubucuruzi gikora, gifite n'abaturage bakora cyane. Iki gihugu cya Japan nacyo ni igihugu gikize cyane. Iki gihugu ni igihugu nacyo gifite imitungo kamere, yaba